Irwarire rya Nyaruhandagazi erukushango mu district ya Rwampara rikija kuhebwe cyombeko obwahatekera mwizarro ry'abakazi laboratory nebindi kandi rikija ryakuzubwa okurga hari health center 2 ryaza hari health center 3 bitware ba ward ya OPD eryo mu mberambe munonga itunkirwarro twine kizubu n'ubuzubu bwa outpatient department yitu ekombe kwa kare kandi yanyombe kwa bataka so bakakora icyo babasize and at the moment tere harurengo urubizimbe bya government kubyine ko babiri so tugishanjiremo ubuzubuki icyo kubanza cyabyona tero kuhereza abashaho a good working environment kugira ngo barebe by'abarwire babakore bukurungi irwareri nurukora habarwire abarukwika rukago kuzaharronana borkwezi bito buraro bw'abashaho nubuce n'abashaho nangwa nabono bace otire hamashanyarazi agatari mu irwareri then na staff quarters zitwine of course tuzurukumara chairman nuwachera kugira ngo nturara bashatu in one place. That's true nuko tukurara so na yejo ni challenge of course turi abantu bakora bamwe nababi wanji all reside here. Yes, all of us reside here. Netwenyiga momo shanga ogunarara nogo ndije ari mu sitting room niturara wo konga ngo kuba abantu bakuru of course hine bikuteganisa nembabazi umuntu nabasa kurota akurotereho amashanyarazi Nyaruhandagazi tukagira ikizubu noreba mu Uganda yona nito tukutera jakaru ngo mu Uganda yona nito tukushemba mashanyarazi omurika bwona bakija bakomya kuriya bareta bakomya kuriya Uganda ine Nyarukungu ine na cyonyo kuriya cyonyo za nankeji za kisirira bina amashanyarazi konka Nyaruhandagazi twine mashanyarazi uko kwa report y'abantu bina mpaha abasohondo bake kurogwe n'umuhango munonga ukati basima kurogwa zebata uko bakozere irwareri rukombe kwa hakashozi kandi neriteganisabwa amiza garuko rugo mu rushozi agaruko rutahira ahabwe nshongeji kitumira abakoro ku rugo mu district ya Rwampara okutongoza kombeka orusika orakwatitaka obutatenguka irwareri rikasiskara orusiko runurwija kumaraho miliyoni 190 ezaruko rugo mu program ya government ya you gift ahansi ya ministry y'amagara muzina ya district ya Rwampara na Uganda yitu tuyo tongoza umurimu esente ni miliyoni 190 emetwaro abena mushanju nashingira kaga emiti ninjirani muza quantities ndeba abana cyo resources kugira ngo babase kurondera RDC wa district eji Harriet Nakamya hona shabira abantu okuzahabuzora misho bakakuma project eza government eji cyo cyombe kechi cyumukurebeje project katwara more than $1 billion hati enjura yagwa ehitakani basa kurugopo ruguru lijene iswekechi nachikamaje isweke ni cyaje sekirwariro project yaje ya billion izekorechi efe gasha kwa Susan Charsima.